Alhamdulillah yang kami muliakan, kami ta'zimi Ibunda istri almarhum Anda Guruta Ki Haji Fathuddin Sukara. Yang kami muliakan, kami ta'zimi Akhinal Fadil Al-Mukarram Ustaz Haji Batur Rahman selaku pimpinan Pondok Pesantren Nurul Azhar Talawi dan juga pimpinan Pondok Pesantren Anilas Billah. Yang kami muliakan, kami ta'zimi para dewan guru, dewan pembina, dan juga terkhusus kepada Kakanda Sahabat Ahmad Solihin Halim selaku Ketua Yayasan Pondok Pesantren Anilas Billah, beserta Bapak pribadi Haji Abdul Halim serta seluruh keluarga, sahabat, jajaran pengurus MWC Nahdlatul Ulama, dan seluruh tamu undangan, para kepala desa, pejabat pemerintah, ibu-ibu majelis taklim, dan seluruh hadirin wal hadirat yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, ieu peringatan Maulid mestinya diganti peringatan Maulud. Iya. Jadi ya komakadaki peringatan Maulid berarti peringatan waktu kelahiran Rasulullah. Ya komakadaki peringatan Maulud berarti peringatan terhadap hadirnya Rasulullah di muka bumi. Jadi ya ko maulid watunah, ya ko maulud taunah, si salah tuh. Makanya itu di OGE dia tuh makada maulid, makada ni maulu. Tapi aja tadobolo maulu. Pak yana dobolo tuh maulu. Kaya sa maulu tahu matomal lagay telo. Neka ni tema tuh nule geper. Maki Pak Bu dinirulle lawatawe untuk tidak mengambil barakah maulid nasabak magai agi-agi ipasandre oko ale malebina nabita pasti malanda ilalu barakana. Apapun yang menempel ke Nabi itu pasti mulia. Olengi beberapa penjelasan atau pandrita termasuk makanya itu pandrita yaitu air samsam sitonganna dena malakda mak baraka bikin nenge denang kanagis say jantun na nabita. Pak Yarokan air samsam itu air yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Ismail. Tapi ia waewe watun namelo ipameraja nabita itu di belah dadanya laipu ia rona nabita napo wesam sayala naipasigis sa arona jantun nabita. Jadi makadai tau pandrita pahakiki bukan dibersihkan nasaba ia ro jantun nabita dia nama carepa. Jadi ia ro air samsam ni melo itambai baraka dan menjadi obat sehingga yalingi kesempatan siges sesibawa atinna nabita. Makir. Jadi ia kau kata makada ibisai atinna nabita ia kau patareka ada nasapaka. Sebab makada ia natu tahu nabita tahu degado sana tahu maka pacing. Jadi ia atinna nabita dia mungkin macarepa. Hanya air samsam yang ingin dijadikan sebagai obat maka yalingi kesempatan siges sesibawa atinna nabita. Yang kedua, Hajar Aswad. Degaga tau matawa pa de nama cinna bawi Hajar Aswad. Maka de tau pandrit pa hakiki. Bikinet denang kana bawi nabita Hajar Aswad, maka degaga tau bawi Hajar Aswad sampai hari ini. Jadi ya roh Hajar Aswad sitonganna batu pole suruga. Awalnya itu warna putih. Tapi nasabak marepa isiges sa sibawa tawe resonansi dosanya itu sehingga menjadi mabolong. Tapi ia roh Hajar Aswad
seandainya denangkan na bawi na bitta, maka dega jamaah haji, jamaah umrah yang akan mencium Hajar Aswad. Jadi Hajar Aswad itu mulia bukan karena batu dari surga, tapi karena Nabi pernah menciumnya. Iya. Kemudian ia tuh Nabi Pak Bu degaga jojona, tidak ada bayangannya. Nasabah isa na jojo itu adalah jingkarin. Nah iya Nabi pura na pasal jingkarin na. Ya sangi jingkarin isa na jojo, isa na bayangannya. Nabi itu tidak ada bayangannya. Makanya makin Nabi tananigi tahu manipis runtu iya, itu pasti saya. Karena tidak ada jin yang bisa menyerupaiku. Ada hikmana supaya degaga tau penjai ajojona Nabi ta. Kemudian sininna tau sibawai Nabi ta itu hampir sama besarnya. Ya kau tahu mapance si Jokka si Nabi ta, orang melihat hampir sama tinggi Rasulullah. Tapi ia kau tahu matandre si Jokka si Nabi ta, meto si tandre si Nabi ta. Kenapa? Dena melo ko Allah Ta'ala nareko ada orang yang menghina orang yang bersama Rasulullah. Itu barakatnya Nabi ta. Jadi hukum piro matandre memang di barakat. Makanya itu telo maulid nasabak disandarkan ke Nabi. Ya ko angka bali bola tak bawangi ratal lo cidi nule tersinggung. Nah kadang apa pada toka asa ditau banyai na bawa talo cidi tapi narek ko talur maulid na mo cidi mitalengi bali bola ta malada na puluran. Iya. Makan ratu melo imala talo gora. Iya. Jadi itu tidak masalah. Jadi itu kuncinya. Jadi tapi angkat tu bahasa nagurutta almarhum almaghfurlah Ki Haji Sanusi Baco maka da salama mamauluka denang kau runtuk tau malagay telo masih ke dangin. Berarti sang malagay si jak guru ko dengan nalolongan. Ya ko masih ke dangin ni melo mi malay mega. Iya. Tapi ya tu Nabi takkan angka sifat dan akhlak. Agak akhlak na Nabi Pak Bu, matandre siri. Itu akhlaknya. Matandre siri. Denale gagay ko denile, apalagi ko alin namin malangya le nam dene man na. Kak mi tay mato. Aga balin na matandre siri, makuras siri. Jadi itu sebenarnya mendadak aja makan majik lang kata sikit dan nak kumiji itu kamput ta jaji. Idi mato pole malay, idi mato rangi, idi mato balu-baloi, idi mato jujung ilok koy, idi to mato dokang, idi to malagay. Lani ka makan mata lay gan rusume man nak boleh caupi man rin apa ta bawah. Pak yati bawelok koy minyalet tau pole ta bansa nako. Jadi Bapak Ibu sekalian, jadi itu sifat Nabi tamatan resiri. Nigi mapunai ya sifat lai mulia kan nyukupong Allah Ta'ala. Bahkan makun reye komelo itama suruga salah satu syarat na yero. Alena pite ipintun na suruga kega menola tama. Kega nomor si dijagai sampai perluna. Yang kedua puasa wajibna, yang ketiga menjaga syahwat. Tamir. Kemudian yang keempat ridhonya suami. Jadi ya konulle ni pigau iya pae maka de Nabi ta'alena manipitte ikega pintuna suruga menola tama. Tapi ya kong ka janda koe talu mani. Iya, ka janda dega belakang nah. Makanya masih jatah suruga janda itu. Apa talu mani nasapa sampai janda mani puasa na si bawa menjaga syahwat. Kadang lakaina. Tidak butuh ridhonya suami. Aja muti laudatan jadi janda. Betongan na ukiro alumuyanna kalau dia mampu menjaga. Nanya sampai jangan Pak di nama gampang. Menjaga puasa ya ku puasa karena malammu. Puasa wajib ina masuk.
Sampai perlu merajing-rajing. Apalagi makun raya biasa sibuk. Nasabari terlambat mas sampajang. Tiba-tiba haid. Maka itu menjadi bahaya. Misalnya maka tetek 12 liwat 5 menit na tama loroe. Nah dia pernah sampajang. Mak bisa penai. Atau mas selesai. Sisanya si tengah na 2. Dia haid. Tapi dia belum sholat duhur. Padahal nadapi on nak loroe. Maka ketika dia berhenti haid. Mesti dia qadha sholatnya yang dia tinggalkan itu. Paham ibu? Man rasa nih. Jadi ya kota dapi waktu loroe, nah de patas sampajan nasabak angkat jama, nah pas tiba-tiba haid pada waktu itu, nasabak tadapi waktu sampajangnya, pas berhenti haid, mesti tatil totolai ro sampajaton, nah, karena kita mendapati sholat. Yo porone kak itu gak macam masalah, makun rin. Ini penting. Apa itu sampajangnya telu? Adaan, qadaan, iadatan. Telu ya kumakadai adaan pada waktunya. Ya kumakadai qadaan tanya watunna. Ya kumakadai iadatan mengulang. Telu tu ya kumakadai adaan watunna. Mas sampajang mangaribi ku mangaribi makadai adaan. Ya kumas sampajang mangaribi ku isai dia nak kada adaan. Makada mani qadaan. Pak tanya na watunna. Iya ko naulangi pure masa paja cedidi natako runtu tau mak bere jama wae mega pala na bere jama naulangi pemang maka kita mengadakan iadatan deto mak kada adaan mengulang sholat. Jadi telu tuh maka dia apun dia sama bisa mak basara ya bicara gini jangan kada bani wakate masa paja ulangi pemang ya nak yo Allahu akbar. Malah saulumana manaka. Tapi dia tidak masuk di dalam takbir, dia harus di luar. Nasabak ya kok kilala nak kata beree tidak boleh dilepaskan. Nah, itu. Kemudian iyaro nabitta Pak Bu agan namanya curi jolo. Sifat lemah lembutnya azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Yaitu nabitta luar biasa. Lawi matarawe na bitta talumpan ni berturu-turu napapisawi purana. Padahal mataja sahaba melo ko masampajang si bana bitta tapi dia nasu na bitta magay nasaba de na melo na bitta ko mambabangkang na memberatkan ni makada ajak kamay ya si sampajang panniwe sampajat tarawe itu di na pananungang ni najama nasabari na denu 50 saya ko soy sunnay na napatuju na waji masalah. Itu pemimpin. Jadi ya di kepala desa komiti maki buah peraturan tahu suka ijolo aleta. Ya. Isuka ijolo aleme. Maka dade toga na maratji raya ko iya law patarap kange. Ya ko maka dade to ya na tu sifat na nabita azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur. De na melum mitay umat na masessa. Mas sampajang inabita ya kumancajima kumakada nabita papuncoki di nakada palasi sampajang mo makaran papuncoki bacamu narek kumancajima kuna sama angka tau macio na iya tu tau mak bire jama may garupan angka tau jambango ko tu ketemu padiwat tango ko tu angka tau marepa may garupan la angka tau nakan naremati o ko tu may ga denu letatong emeta tendre tuna yana tu ampai ya ko ima ko aja muses saya tahu makanya nabi tidak ingin kalau salat yang disalahkan. Kapo tu tahu na sana mancaji mah puak taruh malampi sisa na masam pajak jadi di natai na 62 tapi dia tu kagak dia kagak di jadi itu kuncinya elomuyang yassir walatu asir mudahkan jangan dipersulit talomuyang makomana pa tu Pak Bu lah kay talomoy yang iloko bayineta mudahkan balanjanya bayine tamudahkan iloko lakay ta aja na sila na makabila kay itu liya aja makadaga aja magay bu magay iya nakap di natalin ni masija natay samo tete kanya nanay samo pagka tu salana rone ya nenre syahwat na tu sitang ngami tu ortak na makan re. Iya, demeto na normal. Dari taneme kilo dar. Salah itu. Iya. Ini memperingat ramanya.
Ia tu ampai si tonganna oko agama tak Pak Bu. Matanre tu hadiah dalam berumah tangga itu. Liwa egan tu apalangkut. Makun rei ketika menyisir rambut anaknya itu sama dengan puasa. Menyiapkan air minum untuk suaminya itu sama dengan jihad. Tersakamai cek di apalannya. Maka tu apalan. Okon itu monros itu kan nasurugana makun rei. Cuma keadaan tidak diambil. Ia tu kui sesaka ni wajujuna lakaita wija-wija te sesaka wajujuna siaga wa miti aronasa nabi sekian ampunan dosa di hadapan Allah. Namiga di makun rei dia nalolongannya Pak Malondri man. Maka naman nasu deh nah COD man nih. Sampai kong kabay ni maciga upa apa tolak bawa nih. Akurat zaman nih. Tapi dito kagak ko di kagak. Ini. Kemudian iro nabitta Pak Bu. Karena sabak sifat namilo ya curi. Maka dah kauna nabitta itu sangat peka. Maga batina subwijana sahabatna. Angkanang nabitta mandri daging munta si basahwa kulala ko palataran nama sigi pwede makaraki salam di masjid. Mandri daging munta natako angka manahasi di sahabat metu. Na dia ako na metu masawi yang muni. Tapa makasama manangnya ro sahabat itu kohuluna. Kada ini garo tapa masapa. Na tauna nabita bate na palis siaga na sa nabita. We iya untaewe unta macomo gare. Na pamaka nabita diga angka unta na macomo. Weh macurita ni ro na tamanre daging unta ro. Kada ya Rasulullah. Maka Nabi tamaga como na curita ni, na curita como na untan maka Nabi angka mo pakapan na yero, macurita si dia. Nasabari na lupay on na iya matu Gara-gara curita unta macomo. Si sana tama isae, kapure mangaribi nandre daging unta. Tama isae, mapat di ulu yon na pure matu Nasawaya kalau kak makjen aruntu kan ngai makanya nabita aga nasang sininna pure manre daging unta ajene manako termasuk pure metu lo to di makjene nalai beceng nasupui nabita yaro bikeneng naisangi sahabat yaro watwe sampai hari ini orang akan tahu siapa yang kentut. Tapi Nabi menyembunyikan dengan ilmunya sehingga letu ya sedega atau misan makadaniga metu ya waktu namanya lagi muntah. Makaro batena nabita jagaiwi sampongan ngisirina sahabat. Yo puidi hai. Tapa malam pu pak jalo dasar sat di monyo kuye. Tapa mak jalo. Itu akhlak. Iya. Tulemo kira-kira mulai ya roh. Iya na tunah kada tau pandrita iya ko angka anu maja rewat lokko ko sipak tadi polokko kita nah ya kongka aga-aga majani lemak pasti tadde bauna ya kongka aga-aga makabbo na itunu de na tadde bauna tu lai gattungi de to na tadde bauna lai panoyo ko wae de to na tadde bauna tapi ya pi lemak yo ko tanai pasti tadde bauna iya na tu ampai polokko kita na ipancaji ya kongka ja kalemai aja tapi tan si sampongan siri iya nanya makoko mara gini pak kong ke masalah na tapang ko Facebook tapang menre aku menyesal tapang menre maki gua status tapang menre mana dito kago ko apa ngiwasi balakay na tapamaki gua status ternyata kau begitu tidak seperti lagi yang dulu apa seandainya ku tahu tidak bakalan padahal limanya pun hati-hati ki kong kaduda tuh langsung makomen sabar sayangnya alah ko dito kago ko iya aja jangan naikkan ke Facebook masalah itu dia gagal tuh pak tersampongan ngisirina pada taruh tahu pamakai katong kain rana di Facebook masih nggak
Hindi ka panyalasayang ko to Facebook akiba ni gare status maka dan kendra ko talurato sa uni kami lo wajaran na tanna de gaga milo no more kaning palinga makalami up iya itu bawa de gaga aga gunana up de gaga nah, makiro ini yang sekarang jadi masalah. Makanya pasangi mestinya kita tinggalkan HP aja tak ketemu HP tadi jam 8 malam sampai jam 10 supaya sifat bicara ki si bawa bija-bijata. Magi na nega anak-anak makoko mapat dini do cilina pinasihati ko tomatonna karena tidak sambung dengan jiwanya. Dena pada biasa tomatotta ya komelo manre no 5 nang anak na po na tuda si pulu na pamandre na paturu barakai po Allah Ta'ala. Sabab janjina siapa yang makan bersama maka Allah akan menurunkan berkah. Iya. Engkau pakai tahu mandre si bawa makuk kan dena. Laki na manduk ulun televisi anak na manduk kasi ang kadire ba ini no kilala kamara. Dia gaga. Mau balas saya makai kan? Banyak penyakit. Oleh kenrilah saya Pak, penyakit itu tidak ada yang menular. Saya kasih tahu. Dalam hadis itu tidak ada penyakit menular. Yang ada itu jin yang memindahkan. Dia itu gagal lah selete kotanya ji pelete. Makanya doa menolak penyakit itu sebenarnya ada doa tolak jin. Dia gagal tuh. Maka dia makai sabak. Maaf kata polisi runtuh ya Rasulullah nak kata lete kilasa. Maka Nabi ta memang karena jin yang memindahkan. Maka Nabi tepe ko makadako lete irolasa niga palete kita hubungan nak kena lasa. Dia nak semete sahabat. Maka makanya tidak ada penyakit yang menular, hanya jin yang memindahkan. Ia na tu namanya lasa silele makokona sabab tak dengi barakai. Yang kedua, masalahnya ini makurapat doang ni. Nah tu macapa. Jika sama makurapat doang na macapa, maki gua iwese o kilala kamarana. Na iya tu wese onron na sisa setange. Iya na tak buka pintu na weseta. Maloliso setange tama kamara. Kinri melolo na din aloliso. Na saba okui kamara mandi monro. Na iya ro kamara mandi. Kilala boleh kilala kamara. Kan begitu. Nah dia na to milau doang. Ya kini mak baca doa moki. Mi tahu-tahu mo. Itu ampai kau tama boleh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kitab itu dijelaskan bahwa itu menutup pintu jin supaya dia natama maci okui. Nampai baca assalamu alaina wa ala ibadillahi solihin. Nampai baca kul Allahu katallu. Aja mau tolong tatat tongok ko pintu na bola ta kul Allah sama lam jadi. Maka dahsyat tu beli boleh wah malampi hadon na beli bola. Iya, cukup baca saja baru masuk. Karena itu jin kan begitu, Pak. Yan na ito na mega tayo malasa makaliliang. Karena itu sebenarnya. Kita diminta oleh Nabi berdoa. Melo ki matinro na sunakang inabi tamak jenne. Supaya tidak diganggu. Pak don rupa tujing. Angkat tuji tama. Angkat to. Ang istilahnya di arad dasar. Tandeta arad dasar. Hindi mirad da ijing ni. Karena dibawa kita. Makanya itu na sunakang inabi ta isampa onrongi. Koto melo matinro. Apalagi kalau ada pakaian bergantung di rumah itu lebih dari 3 hari. Naganda talungas sa tagato pakaian non rijing itu. Yan ang kawaju na makunreta si minggu dia nalagay. Angka ka bu? Manas sa tawkut to. Kasi minggu dia disasa. Kan begitu. Makanya upasangi Nabi mengajarkan itu beberapa doa. Termasuk komeloki matinro, ibaca ipak dongangi. Ajenne ki itu disunahkan semua. Nah ya tu jenne Pak Bu makan jalan dak barakat na tu jenne luar biasa. Saya pernah membaca satu kitab tentang wudu itu luar biasa barakatnya tu jenne. Mega mitau dia na paham. Termasuk penyakit yang ada beberapa penyakit bisa disembuhkan dengan wudu. Tapi baraka wudu istilahnya. Termasuk kong katau degaga keturunannya bisa juga dipakai itu. Ya kutupura mak jenne nang kawai oku tu capak nasiku Setelah berwudu kemudian kita berdoa mengangkat kedua tangan, angkat tuwai ukutu biasa capak nasiku magele-gele. Kemudian juga di ujung hidung itu diambil. Tiga-tiganya di ujung siku baru ujung hidung, bacakan salawat dan surah Al-Kausar baru diminum itu. Barakatnya itu orang bisa terhindar dari penyakit asma. Bahkan karena penjelasannya maka ada orang laki-laki yang melakukan itu tidak akan lemah syahwat. Pak Bura tapi aka 10 ki mak jenne
untung kalau bisa dapat 2 kali itu. Tidak selamanya. Ini riasa barakat jenne. Biasa tiruntuk, biasa kau ingat yang magele-gele lelak gani. Enggak tahu sak di magele. Padahal itu adalah obat. Pak Bure itu. Jadi biasa kita dapat itu. Itu berkahnya wudu itu. Kemudian, iya ro nabita Pak Bu. De tonaiya makada madari katia makada Rasulullah itu adalah nabi yang betul-betul dijadikan sebagai uswah. Nah sebab magai siagamo egan na nabi na pasipuluh tau pandrita katu pasan na cara mana guru tak ya belum ini Yusuf Presiden rek makada 25 nabi dan rasul na pasipuluh ngitau pandrita gisam manamo waktu kelahiran. Nah Nabi Musa iris sama kada tau siko na jaji, Nabi Isa iris sato, Nabi Zakaria iris sato, tapi magi na nabi ta iparingati kelahiran na. Nah sebab pure na pasipuluh tau pandrita sinin na nabi na niya suroy angka nabi yang memiliki keistimewaan. Nah sebab malak da isak barak mulai umat nah. Ni gayaro Nabi Nuh. Yang kedua Nabi Musa. Yang ketiga Nabi Ibrahim. Yang keempat Nabi Isa. Kemudian yang kelima Nabi Muhammad. Jadi ia na nabi sak barak tapi polokro yang mana na nabi ia Nabi Nuh sak barak mega decena tapi malampe umuruna. Angka 2 nabi maponco umuruna tapi makurang atas salanna. Niga Nabi Isa, yang kedua Nabi Muhammad. Ia nari peringati kelahiranna. Nabi Isa dengan Natal, Nabi Muhammad dengan Maulid. Tapi ia Nabi Isa denawat dia curi sebagai denawat ding suku percontohannya na sama magai dena baine Nabi Isa. Deka baine na. Deto ganala. Jadi aku makada pekko cara berbuat baik kepada istri de memang anakan Nabi Isa pada ka baine na. Naiya Nabi ta suku. Makanya Nabi Rasulullah yang dijadikan sebagai panutan betul. Nah sabab angka wijanna, angka bainena orang hidup miskin dan juga menjadi seorang pemimpin yang hebat. Ia pun Nabi Isa, dia na cucu ya curi makna peko cara didi bija-bija, na dia aga anak nah, peko batena matumali la ko bayine na dia ka bayine na, ia pun Nabi ta angka. Ia to na mega to me macuri makna mak bayine na dita kasi ko tapa me to pamacio. Iya mah tapay rome na curi padahal dero na isangi makada Nabi ta angka janda na po bayine 60 na taong umuro na po bayine. Ummu Salmah dena baine nabi tukutannya parenta pun itu Rasulullah nabi tak memperistri Khadijah 45 tahun umur na Khadijah 25 tahun umur na nabi tak kalau lo campenga siala si bawa janda tapi ya roh Khadijah akaduai dalam riwayat itu saya baca akaduai malakai lakai pertama na angka anak-anak na jejil ngecik di namanya Hindun. Lakai kedua na angka to anak na Hindu to sana tapi arwani. Jadi 2 anak na dari 2 suami sebelumnya. Hindu mana ngasan na? Maka liliak batin na malangyasan. Anak arwani na Hindu ngasan na makunray Hindu to na cik di maponcok sungai ia makunray malampe sungai dan itulah ahli sejarah. Anak na Khadijah. Napa siya la si bawa na bitta tapi makkaday na bitta iya na deni senga Khadijah de nagaga makunray masingar. Jadi bu kanya tu lolo na tawi namo matoko masingaram ni matiha. Iya. Taisanya leta aja tak kada malolo muka iya ai tania. Namo malolo ko macukai de gaga. Itu. Isa-isa macukai. Dega pas sengar ia Khadijah mato tapi de na paja na senga na bitta magi malada senga Khadijah ya kong kay pole puro na bitta lay paliu na bitta kokopan na Khadijah napalay sa puro ulun na bitta na isapu-sapu liman na tapak kumuro laki ta kong kay pole de meto ta masengar ajaib iya itu si balikan naro iya ko Khadijah madari pasandre o ko arona nabita pasandre Khadijah ko arona sebelah abio sebelah kiri iya ro pak burana makun reye ko malasalasay
Yan ang kamakun res-teres. Tapos sandre-sandre o kuaro pa, sapu-sapu. Tapi magampa aja tu Pak Burana makun ray. Yan nalit dical lah. Pajas teres. Budi. Iya. Jadi itu Rasulullah, bagaimana cintanya kepada keluarga. Tapi tasakamay maka Nabi tadi masalahnya, ada masalahnya dengan keluarganya. Biasa matoma pangewang, apa engkau kukiselo baca hadis ini kesannya Aisyah mapangewang sampai baku lempar kurma itu. Iya, jadi engkau matoh, jadi itu maka dah Nabi lagi mana sanabi mapangewak bainina. Apalagi bahasa nana ini. Mako memang itu. Jadi okut itu ujian na keluarga. Itu penting. Tapi ya kumelo ki mancaji wali nasa tau pandrite, ya nang katau tolino ko oko baine na napasak bara, maka da sinin na ya ron na panoko na baine kuat dam pengemanang ya tasalanna. Ya nang kalakay mako tu mancaji wali. Iya. Ang kagarone ko madar dinoko ko baine na. Angka. Insyaallah. Iya. Mereka makometi pak demeto gaga rone pakala ko makun reinolo apalagi kong kawatinam demeto pajay ini sabara ni matun rutoto. Iya demeto gaga magai karena disitulah kuncinya sebenarnya. Iya namo pak desa. Namo maga jago na ko kilo na masyarakat kerja ini tapi kalau tu wala na pada nak teka. Namo ustaz. Tadi ini kata ustaz. Iya, kenapa? Karena di situ ulama-ulama kita dari dulu juga begitu. Kenapa? Karena di situ sebenarnya rahmat Allah juga. Upasangi ya tumah kunre, talu tumah kunre hebat. Indoe karena doanya tembus ke langit. Istri 3 kali lebih cepat doanya mustajab dibanding dengan suami. Anak perempuan karena dia bisa memberi syafaat untuk kedua orang tuanya. Maka dia Nabi tanani gini kita salai 2 atau 3 anak makunrai pak kasiwil ahli ibadah dia nagis say api neraka indo abona. Anak makunrai ya korone deh. 2 atau 3 anak perempuan ahli ibadah kata Nabi. Dia nagis say api neraka indo abona. Iya dia pagaga nak tamakunrai sabaran. Atun rutoto ni atau aki gua aki maka dah terlambat ni ustaz pak bayi ni bapak na kamu atulalan na tappa Mario tu bapak-bapak tajagai lakai tabu kita banyak rohani nasi bini tu lontanon roye nasi ada makun re mapamula polo-polo. Karena memang dunia tidak akan kiamat kalau bukan 1:40. Keriwayat maka ada 1:50. 50 makun reci di arwani. Napawat di kamar lino. Saya dapat itu di dalam riwayat. Jadi perbandingan na penduduk na lino cik di makun rei 50 makun reci di arwani. Kamar lino. Kita bayangkan ni maga kira-kira kong kay ti lay cik di na 50 ti di rapi ko bate jaga ini. Maka tu batewi jagai birone pak. Pai makra ta jagai lali lakai. Pak tu biasa ulawa minin na mako kana mo lakai ni no tahu. May gatu pangalakai pak. Pak mega dia katawakan. Ya keto nak darai jamo ta maselang, matan resirimo pa ya tu jandai bahaya lada. Enggak. Iya, ya tu bahaya memang pak. Apalagi tu matito eta maka merek mak baju poncok mas kolar apa cok tali kolek tu tinggi oh bahaya lah deh tu. Error otak nala kita. Dia kagak. Terjaga makanya Nabi itu mengajarkan doa itu bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli. Tak pula ya roh bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli. Dibaca kapi itu ku mengariwi kapi itu ku subuh. Insyaallah dijaga itu keluarga. Tak pula nih bu. Makundru-kundru to ngasa itu ya. Talullah pamina bismillahi. Tak pula ya roh. Bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli. Iya. Jadi puang Allah Ta'ala yunrui mapak jetang ni keluarga.
insya Allah harta, keluarga dan diri kita dijaga oleh Allah. Nah sahabat talum itu bismillahi ala nafsi jiwata wa mali wa ramparatta wa ahli dan keluarga ta. Apa yakini mek jaga itu tulai, tapi serahkan kepada yang maha penjaga. Kong Allah Ta'ala. Ya benar kita baca. Angkat tu bapak guru na guru Kiai Haji Fathudin Sukara almarhum ghafurlah yang diamalkan anak-anak kita maghrib. Tak amalkan ya robu. Fatihah kacicang, qul Allahu akatelu, qul subra bil falak, qul subra bin nas masing-masing satu kali. Ayat kursi akacicang, napa bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Itu adalah benteng. Pakai selama itu napa guru tak diajarkan ke santri-santri itu. Nah sama magai, namo gangguan jin, dek to nak kenai anak aku itu na baca. Makanya amalkan itu. Suratul Fatihah kacicang, qul Allahu akatelu, qul subra bil falaq, qul subra bin nas. Kacicang ayat kursi satu kali baru bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. 3 kali. Setiap maghrib dengan subuh. Ya ko Jumai padon nae, salat Jumat, pura kimak beres selang, jangan rubah posisi duduk. Bagi laki-laki, at-tahayyaki, tapaki palak pitu susun na nabita. Kaya kana masuk palak pitu susu, Fatihah kapitu, qul Allahu kapitu, qul subra bil falaq, qul subra bin nas, ayat kursi masing-masing 7 kali. Napa bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i was samiul alim. Akap itu toh, maka dia Nabi siapa yang membaca itu 7 kali, maka dia tidak akan kena musibah hingga Jumat yang akan datang. Jadi di 7 mana jami. Pakai selama itu. Yana tu nasa to pandita dulu maka ada pakai pala pitu susunan Nabi tak. Yana ro Fatihah kapi itu, qul Allahu kapi itu, qul subra bil falaq, qul subra bin nas. Ayat kursi, napa bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Juga 7 kali. Pas pura ki majuma, tapi aja terubai posisi tu data, ya komelo ki tambai wi, pak dongat dale, angka, dibaca kapitu 10. Kapitu 10. Aga ya roh, dibacai Allahumma kfini bihalalika an haramika wa ganini bifadlika amman siwaka. Baca kapitu 10. Insya Allah dimudahkan rezeki. Apa lagi? Depah. Makanjak ni kadon. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa ganini bifadlika amman siwaka. Yang nak kena malam pilak de ustaz na pitu puluh te angkai baca tapi akapitu mi baca. Akapitu mi baca. Sallallahu ala Muhammad. Tapi aja terubah posisi tu data. Kupura kimat Jumat setelah salam, jangan terubah posisi tahiyat, tetap posisi tahiyat. Kita baca ya roh kapitu sallallahu ala Muhammad, tapi khusus yang di sak pertama sholat Jumat. Ia ko berisi pamulang. Ia ko kedua dia natama. Itu yang saya dapat di kitab itu yang di sak pertama. Ia tunang katau malah ada lelungnya tu sak pertama tu di hari Jumat. Akap itu dibaca sallallahu ala Muhammad. Iya. Tapi sak pertama ya kumun rima pelo isa liwang maka dabi pakatau bay barakallahu de gata runto pajai. Iya. Apa mega wita jamaah makoro Pak. De na tama padahal nasa ngele na lomak Jumat. Wah itu bahaya Pak. Iya. Ya to na tu ampai pakatau bay de na wat di metalada. Apa ia tu malaikat ekong kay pole mabasa tay matinro. Kaya gawat tu na mega malaikat pole. Ia na pole malaikat itu ko subuy. Apa malaikat penjaga malam si bapak jaga siang si runtuk. Ia to na tu ampai ko subuy magampa matinro tawe. Kaya kasiwat tu na pole malaikat ia ko jumai. Na tama nendre na pakatoga ko mimbarae. Tama mana ni tu malaikat bersap-sap magampa to tu matinro tawe. Ia na tu ampai na bita nanjur kang iro katobay din na malampi. Ibaca katobana na bita digat dapi 10 menit. 7 menit kami na malampi. Ya kung kapak katoba 7 menit nang kataw matinro taw mati patinro taw ngami ito. Iya ko 7 menit tayo makatoba na matinro. Iya. Jadi ko itu khutbahnya na diopi di pakatoba tabi sa ko tumakatoba na melo ya la sigam. Macan nila tu Amerika Perancis Rusia mah dega makna joyo Latina manutakula dega Napoleon itu jadi masalah tuh ya roh. Iya, itu makanya sunnah itu juga penting Pak. Tapi
Iya tu nabita puraki nabukara lalap. Kegayasang puraki nabukara lalap. Iya ro nabita 22 aga-aga nilaw okupo ng Allah Ta'ala dan dikabulkan 21. Cik dibawa din dikabulkan. Padongan na nabita. Aga padongan na nabita papunco ka nga umurut na umakku aja na malampe antara 60 na 70 tahun. Iya ro nilaw. Di na padong mak na Nabi Musa ang kadapi si ratu tahun lebih sampai 200 tahun. Yung mak na nabita antara 60-70. Yung ito mero likulli syai'in hasabi wa hasabi umati baina si'tina wa sabain. Iro nilaw nabita aja na malampelada. Apa magay de na melo nabita kumentalada kilay hisap. Ya kumanca di paboto ina si ratu tauwe na dia si ratu pulo na tau boto. Jadi aku makada na mo madosa dito na metta madosa ko mapunci umuro na. Iya, yan ang kacama na jaba 15 taong metay paresa. Tapi iya ko talumpu lang mi din metay tanay. Makiro. Yan pa'y ko jabatan aja na may talada. May talada pakutan na to. Jadi itu anunya pak kuncinya. Nailawi na bita. Di na mo madosa dito na meta. Na ito na may kadosana. Napa nilaw na bita. Puwag. Nasaba maponcho umuro na umaku. Iya ko makibwa ideche palapi-lapiran na. Iya ko makibwa idosa, cik di na toki puang, tapi iya tomi toki na rekode na toba. Iya na kapan na sabari na korupsi tawe. Pak iya ko pigaw ideche manja abil hasanati falahu asru amsaliha. Iya ko pigaw ichi ideche 10 jajimna. Tapi iya ko pigaw idosa, ichi dina, iya tomi na yoki na rekode na toba. Tapi iya ko toba imakade na bita, rubay manca jideche. Iya. Pamasilog po ya Pak. Yang ketiga, agapi pangiloan na nabita. Nilawi nabita. Pong, ujaming umakku dengan syafaatku, tapi melo ka aku di jamin. Tegere. Saya menjamin umatku dengan syafaatku. Wassarafa wa darajat aliyat rafi'a wa sumaqama mahmulan alladhi wa'adata innaka la tukhliful mi'ad. Tapi ada nasa nabita, itu jaminanku dengan syafaatku. Tapi saya minta engkau yang menjamin langsung. Makanya turunlah kepada Sayyidul Anbiya disebut doa Sayyidul Istighfar. Magi na yasa Sayyidul Istighfar karena diturunkan kepada Sayyidul Anbiya. Istighfar na Nabi ada kang engkah? Hingga mapra istighfar na Nabi ada. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Yan na baca Nabi Adam ni tarima tobakna. Nabi Nuh agatosi. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Angka mana istighfar na nabi tapi istighfar untuk Sayyidul Anbiya disebut Sayyidul Istighfar. Maka dari nabi ta degaga padongan na paturu po ng Allah Ta'ala lori nabi patarribi ibalisi sampai matanya bengkak kecuali ketika Allah menurunkan Sayyidul Istighfar. Pak makadai po ng Allah Ta'ala na podangin na bita, sampaikan kepada umatmu Muhammad. Iya ko na baca muici, cangnya pak dongang ni kosoy, namate ya tosoy, iya jamin ni sa suruga. Iya ko wani na bacay, namate ya tuwani, iya jamin ni. Kanya na bita jamin, po ng Allah Ta'ala langsung jamin. Makanya tapala ayo rubu'a, tapala mo bu. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ladika wa adika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu laka bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Tapla ni. Tugas na Ustaz Muhammad ni. Alena paparingan imato atau tatanay Ustaz Google. Ang katutok ko kitab Al-Fisbukiyah. Tabukaban nyo ko Google takati Sayyidul Istighfar. Takati yaro, katu menre. Ambil picture, napatapala yaro, jaminan itu. Doanya Nabi itu. Ya jipo ng Allah Ta'ala makada ya nabaca mo yung umakmu Muhammad cicang, iya jamin ita masuruga. Demi nakada po ng Allah Ta'ala langsung tama, ijamin mi. Iya. Ijamin. May gaya dosa namin, tete balender. Aja tama ka namin langsung. Pak manas saja itu manasa nih Pak. Nang kamu jaminan nah. Pada tau masumbang ya Pak. Manasa ka bolana. Ka masigi ten ka pesantren teh mambana masjidan fi dunya lillahi ta'ala banallahu lahu baitan fil jannah. Namo din ang kanalo masigi masampaja kung kamu sumbangan ako masigi ang kabolana ko suruga. Dito mi ana tama. Kan makadami na bitalay bangungang istana. Di na kani patamay.
Kan makiro. Iya, tapi meloki kadena tamete paressa. Upasan, ada hadis Nabi tuh. Ini yang sering saya sampaikan akhir-akhir ini. Angka taunasan Nabi tak napai malala lo pada masyar ni jemput. Dia penaletu kepada masyar. Napai oku lalangnya. Ni jemput noko malaikat kemudian dibawa ke ila rafiqil a'la. Di tempat yang sangat tinggi dan mulia. Deni paressa malakna de tono lai titian siratal mustaqim. Dena lete ko titian siratal mustaqim. Deni paressa malakna deni timbang apa napai malala loko pada masyar ni jemput. Ni bawa lokon roka mina matan rewe nasa nabita. Ni gaya ro tanya tau sembara pak. Maka de nabita orang yang bersedekah tau mas sedekah tapi de nisangi makadaniga na sidakai tau isidakai ye de to nisangi makadaniga sidakai. Tahu lega kira-kira. Oke kak ini. Jadi tahu mas sidakai denisangi makadaniga na sidakai tahu isidakai de to nisangi makadaniga sidakai. Engkau pesantren na guru ta. Tama kita na pambinaan makadang kagana yatim okoy ang kagana tidak mampu ko makaday angka tapodang ni makada aja nemu podang na asan na aja tomu pasti runtuh kak si bawa tahun na. Iya pa wajaran ni pak kamajakan tin na misalnya selama masih kolok. Iya naruyasan denisang ini gatau na sidakai tau isidakai de to nisang makadani ga sidakai. Iya ronana ematu ko salasay na si runtuh ki isaliwang deniris sa makadani bisa bantu waktu na masih kola nasaba deniris sa makadani ga ibantu. Ia natu tahu nasa nabita napai malala lo pada masak dijemput kemudian dibawa ke ila rafiqil a'la. Ya ko iya tu mapasi pulungan anak yatim yang apa na bagian ngampal lo ibalender mo pa itu. Dia na langsung itu. Itu tidak mudah. Apa ia pasti dah kayak pak madu-madu tuh. Saya baca itu bertingkat. Pas sidak ke nomor CD tahu ya lengi goncingon ro adita katau milo sumbanga ya le bami goncingon ro adita kadang ke goncina lo wala dai lu le perang pak tempat tomak lagi zaman aku dalaman tapi ya ro tapi rireke ya ko de tulay ya wana ya ro angka jamaah aku oleh wajo ya ko masumbang seperti itu caranya. Jadi ya kong katau milau sumbangan na buka bami rola Cina deni taidina na palette ipakita na napa na jepu dina na lengi ro pangilau sumbangan nah keraja na mereka bawan jadi dia tidak tahu berapa yang dia sedekahkan itu hadis qudsi maka di Allah Ta'ala nigi atakku malengak de na bilangan ngak na lengak de to bilangan ng pada wakang yo pwede ko gatang na disirati sorong te matama na sang salagatang nasapa idos sabwe kami nak buru nasa naselemo tu panitia. Jadi kadang-kala itu tapi dia mereka yang penting masih dekat angka na baraka na tu ya pa itu pasti dekat ya komeki manca tahu kanja abas sakit tanya sempajang ya komagala itu mas sempajang ya asam itu matepak iya ko mas sempajang itu tapi ya ko mabas itu masih dekat ya asam tahu kanja jadi ya komeki yang enggak tahu kanja abas sakit apa ya kong kepas sampaja masih ke dia nak keratu tahu kanja maka itu pas sampaja bawannya dia tu kagak ko sepuat pas sampaja kisah mau aja saya pas sampaja bawang pas sampaja lasuna saya bawang lasuna ia tu lasuna dia gagay sana tele oli ni mama satu itu kan lasuna celak ilale oli mamasak ampu manitangane ti asa bawang lasuna yan ang kabawan na to pa tau matoa bawang ustas bawang majalan itu ega ustas lasuna ega isa na iya asa bawang jadi na to ampai kumamau ite pa kamana ni nagatung iya ti di ogi matan repahang ni tapi madodos sikolana. Iya, tomato tadi seru. Matandre pahanna tapi madodo sikolana. Yo puto nak mundre makokoy, madodo ngi pahanna tapi matandre sikolana.
Jadi sinina nih ya pagi bagaimana? Bang ite nak kada asyadu padahal dia nalo masam pajak. Jadi aku tahu matandre pahanna nama dodo sikolana memaknai segala sesuatunya. Itu si ko tahu matandre sikolana nama dodo pahanna na pasalamana ngadude ini pak ale na si cucu pahanna. Iya nama akai kama kokoy. Angka ka tahu de na maulu. Megan tahu de na maulu to? Iya ro tahu de na maulu pak tahu mi tahu lada tamarana ka itu. Tahu mi tahu lada. Ya kung kataw ko bila din ang maulu taw mitaw lada tamara na kaya to. Ya to si to taw maulu taw macina lada tam suruga. Kira-kira kinri si runtu matu. Cik di mitaw tamara naka, cik di macina tama suruga. Iya. Magita maulu mudah-mudahan gara-gara maulu iparingati anu na nabita kasi nawat dingi lolo nga syafaat na nato di tama surugay taw macina tama surugay mali maulu kulo mudah satu nabita kulo bila tidak lala sinina anu napakangkay tay nak najami nabita isa naraka ya to taw mitaw tama ranaka yang pwede na maulu ya to siya maulu taw macina tama suruga jadi aja natak pangewangan iya, kung kabali bola tadi na maulu kada taw mitaw tama ranaka mama maulu macina kita masuruga bos insyaallah dia natak pangewat tuh tapi ya kotomelo mah bicara pak ini maulu kan tidak masalah age piko to maulu mangkalinga pangaji masalah walau di nabita mangkalinga carama silaturahmi masidakah apa mandre-mandre kin risalana dega ya kumakadaki sale dia na salah. Iya memang kami na toma maulu na barasa alena na sabari na dara alena itu mauli siya itu yang diharamkan. Si bawe rumah joget-joget apa si rempa-rempaan itu yang tidak boleh. Ya dan itu makanan seperti ini. Bahkan angka tanya hadisa itu kaulun ulama man asdaka dirhanan fakada sababan likiraati maulidin nabi la yakhrujuna minad dunya illa rahimallah. Ini perkataan ulama. Nah nigi tahu masjidakka man asdaka dirhanan fakada sababan likiraati maulidin nabi. Nah sabari dibaca sejarah nabi ta la yakhrujuna minad dunya illa rahimallah. Maka itu tadi nasalilino kecuali dalam keadaan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya narutomatot tariolo na sabah angka hadis na nabita makada hadis Bukhari Muslim ini tidak sempurna iman seseorang muslim kecuali dia lebih mencintaiku daripada yang lainnya. Pakai betul kan nah dena suku tepat nasi dia selang na rekode na yase ipapujin na lori nabita na iya loko sewa-sewa. Iya na tu ampai na rekomali oto dena mepaki ko dena barasanji. Nasabak makadayar ko to mak barasanji rampe-rampe nabita ipanas say papuji lori nabita ya mak barasanji letek bola baru mak barasanji mahake kay mak barasanji asa malada kami puji apoy na ya nabita madosa itu bola na denon rima bani botim parwe lagi awe matakon ya tu dah mak barasanji siya ko nili makwa ka makwa nama padiulo tu botim parwe makar masya aja ka mak barasanji maka dari malanda kamay mo puji bayne mo na niya nabita. Nah begitu. Makwami tu manrese baru mak barasanji melo no galung mak barasanji semua iya ro barasanji na rampe-rampe minabita masalawa. Nak kada dia nak barasanji ke mak baca domi. Baca doni. Age baca ke mak baca. Ibaca ipadong ang salah makam. Ya ko tau mate, pak dong atau mate. Pak mega to gitu salah paham. Baca dos tomate. Pasal dia dengan Andre, asa ngaga ginapuji tomati ya to na palen na imangin naman padiwatan. Ya ko baca daw wariala ruhnya berarti doa mi yaitu Andrewe sebagai wasilah na sabab pasidakah apa berwasilah dengan sedekah itu makanya berwasilah betul kan pasidakah ya lala leteng untuk berdoa. Yang paling na Andre tapi dia tu Andre dan lo koto matewe tau tuwe mi manri apalan na pamatu na lologang ito matewe yan na tu nakada tomatota alusuk na Andre weletu mega po tau salah paham nasa ngero Andre wega ginapo jilo upalan na kan itapi perra na din ipo banjar pu ima na mapadiwatan mesti na komeki mabaca dawa dia la tatalipogi pu ima kada naswaga tapoji Andre pu imang tapahan nih. Iya, namo dia tapalin na kanyandre, namo pas sidak kami talengi, nasabak magay, sadaka juga,
Itu makanya to matotta dulu macam mato. Napasa dia ngatoni ang pello, napasa dia ngatoni Andre pak makre. Ya kode ni terima donna, ukui Andrewe. Ya kode na latupe ko Andrewe, ukui na ang pello na po ima. Maka kanja. Apa dia na salamana doa ni mang iterima ja kama mapangiwangi si babay ni na napalo mabaca do de ni terima donna. Namor rati o kuto de terima. Nasapay kacamatan. Kindo kacamatan kindo upa nasa kindum taro la tala. Mapangiwang. De na lolo namor rati Allahumma ay pajayi. Maka na malaikat na pura ko mapangiwang si babay ni mo na. Ditutup itu. Jadi hati-hati kini. Ya tu ampe de na di tes siap pangiwangan siya lebinengan naliwas si di watu sampajak karena mempengaruhi itu. Ya kung mapangiwangi, kung mga ribi aja na dati, isa. Itu ano na ito, makunray itu bahaya na pa. Palay ko tumakunray milodong, way bahaya to. Iya, jadi makanya ni bapak-bapak kung kado at titipo ko beneta. Ang kagaga makarin kaya galungin nanre, asewe nanre balawe. Tasulo ni beneta milodong. 3 kali lebih cepat doanya itu mustajab. Iya, makanya orang-orang hebat itu lihat istrinya Pak. Pasti di situ pengaruhnya. Iya. Tasuri milodong. Pak lebih marsinya tuh. Iko dia diterima. Tasuri si milodong. Ya kode mo pa. Tasuri milodong. Ya kode mo pa. Tambay sisang. Namiga milodong ang ito. Nalakalan na bapak-bapak. Ya tuh. Mijek kode diterima bu. Makanya doakan ya. Doakan. Kemudian. Saya wasiatkan perbanyak solawat. Nah sebab tau megai mas salawat lori nabita insyaallah barakallah. Ini juga saya wasiatkan kemarin saya dapat ijazah solawat Jibril kepada pembina pondok di Selas ini kita pakai. Kita baca solawat Jibril lah kasih sesok. Sallallahu ala Muhammad. Wadingi bage sampai subuh 200 sampai loro 200 sampai ngasara 200 sampai mengeribi 200 sampai isya 200 yang jelasnya 1000 setiap sehari semalam. Selama tabaca materu tapi aja tak pakai milodong. Nanti malam Jumat kita sholat sunnah hajat 2 rakaat 1 kali duduk baca 1000 napa tak pakai milodong. Insyaallah tembus itu salawat Jibril. Ya kung kabolay bangun na cia jaji tasuruh pakai itu. Nang kagaga mi balu na cia tarala tasuruh pakai. Tapi wani Jumat ini pakai milodong. Namo janda ko cia tarala ya tu tasuruh baca. Anak darah cia lah aku suruh baca itu. Iya. Masa gabi makadaka tawang kailakay na. Makanya itu ang kagaga mi bangun na cia jaji masigi bangun na cia jaji pesantren bangun pakai itu. Iya. Tabacangin tapi sisa bu. Allah tajdidannya Allahumma sholli ala Muhammad tapi sallallahu ala Muhammad. Itu salawat Jibril. Jadi baca ke sisa insyaallah. Tapi wani Jumat ini pakai mangilodong. Itu amaliyahnya khusus untuk pembina pondok. Pembina pondok pesantren. Saya alhamdulillah mungkin berkahnya juga doanya Guruta. Jadi sebenarnya saya sangat bersyukur karena pernah dibina, dididik langsung oleh Guru Kiai Fathuddin Sukara. Sehingga tidak mungkin saya bisa begini kalau bukan beliau. Jasa beliau luar biasa. Makanya pesantren tak juga karena kesabaran beliau sehingga bisa. Keikhlasan beliau itu luar biasa. Jadi dinrul dapi ini muridnya make sangat jauh, hanya bisa mendoakan beliau. Makanya saya minta ini yang terakhir pada masyarakat. Aja titete pesantren tak leletang surugaro. Ajak titai di Makoro. Di mana tuh punah? Tanya tuh ke Ahmad Salihin punya, tanya Ustaz Muhammad Tan, tanya Guru Ustaz Fatur Rahman. Alina miyalin mana untuk menjalankan. Tapi ya pesantren ini di mana tuh punah? Pintu utama tuh suruh gaya rona tarongan ni pengalata. Acila kapat di nareko de tali ro pintu nang kamu tuh anak tak kurang sekolah. Bantu itu nasiaga. Aja na nang yaro lawang ito ipasilapo gang kasiku. Apa ti gawita. Deto na ko kumiro capa na kampung. Mak bulawag ang kasiku tapi ako masumbangin dos sa rupiah. Kenapa di. Dito gago ko ha? Aja lalu masumbang ken rimelo lo ata pasilapo. Masa benimon riam itu mali kumate. Ken rimelo lo na de tuki lagi dari mak bayinya apalagi ko mati.
Maka dia puji-puji ya, dia puji. Nah digaga tau mate pak melo ditaruh ke bola na talungas. Digaga. Indri melolo na dena. Masa orang parangi sapa suwani itahan ngagagay kala denian ren numadunra na sa baal may kimang pasipul warang para. Tapi mate kimato dijat-dijat terenongan sepuri pala gitu. Iya wijay pak tuki lagi mandari na lupay ki. Aja na to mabelo mala dasar idi na bawa mati to matotak kasya kita siaray ambok talalan na si taong. Makko matuto na tamato kumati ni. Alita na talo kurang. Maka dia mulaw masyar na macali ki buru na tapi madada katalo ni sitaw. Kolotoy. Manas sa tuo ki. Idi na yan. Apalagi ko na ikilolo jupanda makula yamin na talipo ko chapu idi na. Ya kung kanidi ya kili nga ma-SMS man kadang-kadang kiriman talat to. Day pa tumate gini. Ina tunakara tumatataryulo ko biga-biga mo murano nga buta chiwali ko ya ko tawlengi buta rapa. Di gahaga. Yan na dita taro ang iwak ka pa alita man rasa ki pa. Masa man nagaluta mga kalwa di gaga tataro na musi di miyere. Kada sili na yan na ipatamamana nga ako ro pasandaring. Alingin na ako ro nabigay ang kaululong ako lalakubor. Mako kami ito ba? Tala mo na may gare. Natuli makumi ito kahidupan kita tayo mako. Kinri melo di tamate. Yata tuwo mo pasti mate. Yamin ito bawa. Baran naman iba abo. Iya ko tanya lah kayo layo lo bay neve. Mako ya ita pas dia ngelita makanya tuh kong kabukot tak maka dia gagaya nana ang kawalin itu kuncinya aja mo na mega mo itu masolak bawangi aja nata pakai saking ker aja sana bu saking ker aja na makanya ko kincolo pacapu dia tuh engkau punggawan saking ker saling kumatilah kayaknya aja na mo kincolo muka takode na masingar sa bara ki buah. Iya, itu kuncinya makanya aja titete pesantren tak tapajokay tabantu aja na tamabela mabere bantu lo Palestina ko man he dito ni taneki matukuro yun ni tanayang matukong kanana ta kodenan re ini tu madosa si di kampo. Iya. Jadi itu kuncinya. Masak mana degaga palai kong kanana makapala korela makapala kora napatapulo taon na jalo tama suruga masak mana de na pacoki makadalena tu pura wajarang nga watu ko masikola masak de na pacoki. Sila kapatu dia ko na tamiran no nga nadaga mi makapala. Makiro. Uparingarangnya ita banti sikolata. Namutal 50 tamisa buat jajido na tur tatap ki okor. Bukarang rekening ko tu makadaya. Aja na cica tawaja ulang-ulang supaya may lodongi malaka ulang-ulang aja to sita ciceli. Patu malaka pada mi komputer ya ko ta sumbangan mi lodos ya ko pajaki di sini law. Ama gitu. Ini tuh ampe makanya ko susi malah saulu malaka ini lodo. Ise sama toy. Ya tuh ampe ko katau ta nalo si masumba dosa bu makan malaka awe dosa ku si. Jadi dia mereka supaya ni lodongan ni matar itu usahakan berikan jangan makan cica si tahu donaturnya 1 kali 1 tahun jangan setiap bulan supaya mancaji papalampe sungai istiqamah toki dalam sedekah ni lodongan toki malaikat itu kuncinya. Apa mabela tu boleh balai. Saya kira ini yang penting sampaikan. Tapi kuncinya, kode gaga tu lemala cara maku mapamula na tu capana. Ya tu na cide tal. Ajak tasusai pada tak rupa tahu. Jangan ruawan. Salama ni. Dia nak aja mana polisi. Dia tu nak aja mana tentara. Namo jasa dia tu aja mana. Kau dia ni susah itu. Iya. Mudahkan, jangan persulit. Insya Allah. Itu pamase lomuyangi atita kome kita masuru ga masagena lalang ito latama magampang asam pajang ikumatin romanang ito we wala ide cetau mapeja elo koridi wajaran inran na balibolata de no le makamajain ran balibolata macicil motor idi palepa insyaallah tama ki suru ga masagena lalang ito latama akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.